happy ulit na-interview na ko ng Joey. Thank you so much. So, the NGT has its early Christmas promo nga amo tayo matin nga when you say NGT Health and Wellness, iso deta ti kaslang natural way of healing, no? So, tikas lang napanunot mi nga i-serbi iti probinsya tayo nga Ilocos Norte is to render our services like chiropractic, like acupuncture and body scan, whole body scan, no? I can monitor kasi the imbalances of your organs from head to toe. So we give that free, Joey, but they have to pay at least 2 bottles of Tibicus. So parang we call it Healing Caravan, the NGT. Early Christmas promo natin yan, the entire province. So parang mapanak ti barangay to talk with the barangay captain do amok nga at the election, no, to install another barangay captain, but then again hantayo mat nga politika, Joey. So no sino ti nakadugaw at the moment, no sino ti makasarita tayo kat no nagwan ituloy mo intulat ta, Joey, uray no sino dayjay nangabak. Kasi this is our service amomot nga at the NGT ka talaga nga we are on humanitarian works, di ba? So the thing is, barangay, so yun unami tilawag, and then siguro other municipalities, Joey, hantamot nga kaya no sisisya. So I am inviting my colleagues nga mangtulong kanyak tap no iktikasta, maiganwat tayo deto nga Caravan, healing caravan, kasi amok, Joey, nga nakadadoonay ti sakit ti tao, no? Aglalo launay dagita sakit ti likod, sakit ti patong, no? From the cervical to lumbar ngamin, di ti marikrik na ti tao. So since NGT has the modality of chiropractic, so di ti ilit itag mi nga libre. Pati acupuncture, no? Kasi libre pa yan plus the executive type check-up, libre pa yan, but they need to buy at least 2 bottles of Tibicus. Siyempre, no, itad kumot amin nga libre, Joey, hindi naman po tayo government. At least may gagamitin silang Tibicus. Yes, hindi, napinpintas pa ikit di, kasi after our healing, agkuti, no, di internal organ, tapno itikasta, ada di makunang healing process. Part of the healing process kasi ni Tibicus, amo tayo Joey nga ni Doc Hanis Tibicus is a product nga probiotics, prebiotics enzyme. The food content is really on a high, kumbaga high grade nga nutrition. Nga masapol ti bagita yo, Joey, because of its character nga probiotics, prebiotics and enzymes. So pang-preventar ti na dumado mga sakit. Haan lang nga pang-preventar. Actually, no, damagam ti nalalaing nga doktor dati, Joey, irek-rekomendada dito yung produkto, especially on probiotics. Kasi when we say probiotics, kasi is good bacteria. Ato is pro-life. Hindi po ito na parang anti, no? This is pro-life. So nga, nakapinpintas ti Tibicus, Joey, as far as, i-take mo, and then as far as USA, adot yung order kanya mi datan, Joey, kasi napatunayan na nakakatulong to para matunaw yung mga bato, ma-pull out dagitay bato nga dati unag tibagitayo, matunaw dagitay bukol nga dati unag tibagitayo, dagitay blood clots, Joey. Nakapinpintas deto yung manglinis dati daluyan iti dara tayo, amo tayo deta nga tatan kat uso ti stroke. When garod, diba? Iso deta ti ipatpatay ti kadwan ti tao, bombo tuloy. Joey, JCQ, Joey. Nga parang, ti Tibicus amok nga may isang ramen. Tapno, iserbi iti bagitayo, Joey. Nga masapol ti bagitayo. Lalo masapol tayo ti cleansing, Joey. Especially, for those padak nga nakabakuna, Joey. Amo tayo mati side effect nan. Mayaw awag mati especially the Food and Drugs Administration, no? Nga talaga nga we have to stop it kasi nakadado talaga ti side effects. La makita tayo matan. Joey, di ba dati DJ ibagbagak idin nga no damdamagan na am I pro or anti? Di ba? Sabi ko parang anti ako kasi
yun nga, yung side effects na makukuha natin, Joey, Yes po. sa loob ng katawan natin. So now we are seeing the result. Kaya nga, pinopromote ko ang tibikos, Joey, kas lang ititad ko di serbisyok ti taon, Joey, as part of my humanitarian works. As a queen, no, siya namin ti queen ambassadress, no, Well, ti humanitarian works, ti Region 1, Joey, iso nga parang, alam ni Doc, parang gusto ko din tanggalin yung, yung perception ti tao nga, nga may ito nga doktora, puro kwarta, ti panunot na, iso nga parang, early, pa Christmas ta yun, Joey, alaging gana next year, takayat kumot talaga ti tumulong. Para ma-prevent tayo dito umadunga stroke, umadunga saksakit ti tao, Joey. So, ang kumat nga presentar, but I am already submitting myself, no, to help as a humanitarian per se, no, Yes, nga tumulong iti entire region, nga mayon unak pa lang ti Ilocos Norte.